Diapain Baji? Ini ada serikatnya begini. Oh, Tadi.
buatan dari Paji buat teman-teman. Nih gue di pinggir jalan teman-teman ya. Pinggir jalan banget nih, berhubung gak ada tempat, jadi gue bikin aja makan teman-teman nih. Gue pengen rasanya seperti apa nih rasanya dari telor buatan Paji asli Betawi teman-teman. Oh panas banget.